Urakaza neza mu isi y'urukundo. Urakaza neza kuri intsinzi motivation. Urukundo ni kimwe mu bintu bikomeye kandi bitangaje bibaho mu buzima bwa muntu. Rurashobora guhindura umuntu, rugatuma aseka, arira, yizera, ndetse rimwe na rimwe rugatuma yumva ubuzima bwose bwahindutse. Ariko ikibazo gikomeye abantu benshi bibaza ni iki: KUKi TWiSANGA mu rukundo? Bananacu 5/5 naje gusobanukirwa. Niki gituma umuntu agira umutima w'urukundo, ukunda undi muntu runaka? Ese ni amarangamutima gusa? Ni ubushake? Canke hari impamvu ziri kure y'ivyo tubona? Uyu munsi tugiye gucengetera ndetse ducengere neza impamvu zituma abantu bisanga mu rukundo. Urukundo rutangira mu marangamutima. Akenshi urukundo rutangira ku kintu gito cyane. Hari igihe umuntu akuraba rimwe gusa, ariko umutima wiwe ukumva hari ikintu cyahindutse. Impamvu ya mbere twisanga mu rukundo ni uko hari abantu badukwegera kubera uko basa, uko bavuga, uko bitwara, canke inaje yabo. Hari ibintu mu bwoko bwacu bihita bikora iyo tubonye umuntu adushimisha, bikadutera kumutekerezaho kenshi, kumukumbura, ndetse no kumva tumushaka hafi. Dukunda abantu badutuma twumva tubaho. Rimwe na rimwe umuntu akunda undi atari uko asa neza gusa, ahubwo kubera uburyo uwo muntu amufata. Dukunda umuntu atwumva, atwitaho, aduha amahoro mu mutima, atuma twumva turi abanyamugisha. Hari abantu benshi beza baza mu buzima bwacu bakadukorako mu buryo budasanzwe, bakadukiza ibikomere tutigeze tubabwira, bakadusesa mu gihe twari twarabibagiye guseka. Niho urukundo rutangirira. Urukundo rukomoka ku vyifuzo by'umutima. Buri muntu agira ivyifuzo imbere muri we: kwitwabwaho, kwemegwa, gukundwa, kugira uwo basangira ubuzima. Iyo haje umuntu wujuje ivyo twari twavuze aho ruguru, ndetse akuzuza ibyo twari twarabuze, umutima uramukurura. Rimwe na rimwe twisanga dukunda umuntu kubera atwibutsa umuntu twigeze gukunda, afise indangagaciro dushima, afite ishusho y'ubwiza twifuza. Urukundo rushobora kuba ihitamo n'impanuka. Hari abantu bavuga ko urukundo ari mahitamo, abandi bakavuga ko rutegurwa. Ukuri ni uko hari igihe urukundo ruza utaruteguye, mu ishure, ku kazi, mu rusengero, online, cyangwa ahantu hose. Nta muntu upanga igihe aza akundira. Niyo mpamvu twisanga mu rukundo tutabiteguye. Impamvu nyamukuru umuntu aremwe ngo akunde. Muri kamere ya muntu hari icyifuzo cyo gukunda no gukundwa. Nta muntu ashobora kubaho neza igihe kirekire atagira uwo yiha canke uwo yiyumva hafi. Urukundo ni kimwe mu bintu bituma twumva turi abantu nyakuri. Rutwigisha kwitanga, kwihangana, kubabarira, gutekereza ku wundi. Niyo mpamvu twisanga mu rukundo, kuko umuntu afise umutima wa muntu waremanywe ubushobozi bwo gukunda. Rero igihe usongera kwibaza uti KUKi nisanga mu rukundo, igisubizo ni iki: kubera ko urukundo ari igice cy'umutima wa muntu. Ni ikintu tutahunga, ni ikintu kiduhindura, ni ikintu kitwibutsa ko hari abantu. Urukundo si intege nke. Urukundo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye vyerekana ko umuntu afise umutima wawe ukiri muzima. Ndagushimiye wabanye nacu muri iki kiganiro kivuga ati ni gute twisanga mu rukundo. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, dusange muri commentaire. Dushima mwe mwese mumaze kudukurikirana kuri channel yacu, tubabwiye ati muri abantu b'agaciro cyane.